ysbryd o tragwydd ôl ddiw, disgyn arnom ni. Bore da iawn i chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol ar bore digon oer, ond fel yw'n dweud mae'r gymdeithas yn gynnes gobeithio ar bendith yn gyfoethog gobeithio gyda ni bore yma. Very good morning to you all on a cold morning, but a warm welcome. A chroeso i aelodau i gyfeillion ymwelwyr rhai mor bell ar hyd y maen y bore yma. Mae'n hyfryd i groesawu i chi yma y bore yma. A phawb sy'n ymuno â ni fel arfer dros y wefan hefyd. Ond fe unwn ni nawr i ganu yr emyn agoriadol, sef rhif 8, number 8. Dewch bawb sy'n caru enw'r oen deffrown a lluoedd can, i frenin calon saint rown fawl, ymgrymwn oll o'i flan. Rhif yr 8fed. Troi at Efengil Ioan ar gyfer ein darlleniad ni y bore yma, yr ail benod o Efengil Ioan. I'm in the second chapter of the Gospel of John this morning, and if you wish to follow the reading in your English Bibles in the pews, I'm on page 1081. 1081 in the English, second chapter of John, ac os ych chi am ddilyn hefyd yn y Gymraeg, fel dwi'n dweud yn aml, mae'n help weithiau i ddilyn yn y Gymraeg. Dwi ar dudalen 101 yn y Testamentau Newydd yn y Beible. Ioan, a briodas yng Nghana, the wedding in Cana, Galilee. Y trydydd dydd, yr oedd priodas yng Nghana, Galilea, ac yr oedd mam Iesu yno. Gwahoddwyd Iesu hefyd a'i ddisgyblion i'r briodas. Pallodd y gwin, ac meddai mam Iesu wrtho ef, nid oes ganfynt win. Dywedodd Iesu wrthi hi, wraig, beth sydd a fyny â mi? Nid yw fy amser i wedi dod eto. Dywedodd ei fam wrth y gwasanaethyddion, gnewch beth bynnag a ddywed wrthych. Yr oedd yno 6 o lestri carreg i ddal dŵr, wedi ei gosod ar gyfer defod glanhad yr Iddewon. A phob un yn dal 20 neu 10 ar 20 o alwyni. Dywedodd Iesu wrthynt, llanwch y llestri a dŵr, a llanwasant hwy hyd yr ymyl. Yna meddai wrthynt, yn awr tynnwch beth allan ac ewch ag ef I lywydd y wledd, a gwneithant felly. Profodd llywydd y wledd y dŵr a oedd bellach yn win.
heb wybod o ble roedd wedi dod, bod y gwasanaethyddion fi'n tynnu'r dŵr yn gwybod. Yna galwodd llywydd y wledd ar y priodfab, ac meddai wrtho, bydd pawb yn rhoi'r gwin da yn gyntaf, ac yna pan fydd pobl wedi meddwi y gwin salach. Ond yr wyt ti wedi cadw'r gwin da hyd yn awr. Gwnaeth Iesu hyn y cyntaf o'i arwyddion yng Nghana Galilea, ymlygodd felly ei ogoniant a chredodd ei ddisgyblion ynddo. Wedi hyn aeth a'i fam a'i frodyr a'i ddisgyblion i lawr i Gapernaum ac aros yno am ychydig ddyddiau. Ychwanegau diw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Ac fe ganwn ni ymellach yr ail emyn sef 600. Distewch, cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw. Dewch, plygwch ger ei fron mewn dwfn barchedig fraw. Di bechod yw fe lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch, cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw. 600. yn symud anain bydd. Ac fel mae'r geiriau wedi ein harwain ni nawr, cyfle i ni droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Arglwyddau'n Duw a ninne o fewn wythnosau agoriadol eto flwyddyn newydd fel hyn. I ni'n diolch i ti am gyfle i gamu mewn i flwyddyn newydd arall yn dy gwmni. Cynorthwyo ni yn awr i werthfawrogi dy roddion tuag ato, ac i gydnabod o'r newydd mae yno ti yr ydym yn byw ac yn symud
ac yn bod. We readily admit this morning that we forget about you so often in our busy lives and turn our thoughts away from your commands and your intentions for us. But in spite of our unfaithfulness, you remain faithful toward us. And although we may disappoint you often in word and deed, you still reach out to us and seek us in mercy and in forgiveness. Ac ni'n gweddio ar ei ti a'n helpu ni yn awr yn ystod y misoedd newydd nawr sydd yn ymagor o'n blaen ni yn y flwyddyn newydd hon. I fod yn fwy gwerthfawrogol ohono ti, yn fwy ffyddlon i ti ac i ymgysegru ein hunain o'r newydd i wasanaeth di ac i wasanaethu eraill hefyd. Ac weddio na byddwn ni fel dy ddilynwyr yn tyfu mewn ffydd ac i fod yn grisnogion fwy eiddfed yn y flwyddyn sydd i ddod. Fel y gall eraill hefyd i weld ynom ni a thrwom ni dy ras, fel bo i eraill, medde'r emyn yn dyfa, fel bo i eraill trwom ni adnabod cariad Duw. And as I say, we come now anticipating these new months in front of us, knowing that you will be watching over us. And help us to realize and to understand that at all times, although perhaps we forget that at times. And we dedicate ourselves anew now to your service. I ni'n gweddio am radd o nerth ac iechyd i fwynhau ein breintiau amlwg ni. Ac wrth ddiolch am ddigon o nerth ac iechyd ar ein rhan ni i ddod yma bore yma. Fe gofiwn ni yn dyner am rai sydd yn fyr o'n breintiau ni, yn llesg ac yn wael. Ac i ni'n meddwl yn arbennig y bore yma am enaid Gwen Rhys Enfield. Fel sonies i y radd fwynaf a'r anwylaf o eneidiau. A hithau wedi marw yn ystod y diwrnodau diwetha yma. Ac i ni'n meddwl am Bethan a Janet a Gareth a'r teulu oll. Ac yn cysegru nawr ein hatgofion melys iawn o fenyw hawddgar mor ffyddlon i'r achos yma ac yn King's Cross gynt. A mater o fis 6 wythnos yn gyda ni yn y cwrdd. A meddwl amdani hi a phawb sydd yn galaru ledled byd. Ac i ni meddwl am ein byd hefyd. We remember now our world in all its troubles. And may your church be an effective means of bringing the gospel of Jesus, of peace and reconciliation to the darkness of so many places and regions that we've heard of only in this last week, where such turmoil and unrest is so rife. I ni'n gweddio hefyd am dyfendith ar ein cynulliad ni yn nes ymlaen fel Cymru Llundain yng Nghapel y Byra wrth i ni ddathlu y plygain flynyddol. Ac i ni'n gweddio am dyfendith ar y cyfarfod hwnnw, i'r cyfan i fod yn glod i ti ac yn fendith i ni. Felly wrth i ni dynnu y gweddiau cyhoeddus fel hyn at ei terfyn, i ni'n cysegru ein hunain o'r newydd i ti, ac i waith dy eglwys di ar y ddaear. Gwna ni'n oll yn ddisgyblion gwell i Iesu Grist, yn dy waith ymai fy mywyd, medde'r hen emyn, yn dy waith ymai fy hedd, yn dy waith yr wyf am aros, tra fwy'r ochr han i'r bedd. Yn dy waith ar ôl mynd adref, nôl gystuddiau rif y gwlith, moli'r oen fi ar galfaria, dyma'r gwaith na dderfydd byth. Ac i ni'n cyflwyno ac yn gofyn y cyfan oll ynghyd am y ddeiant ein hamal troseddau, yn enw
yr oen a fi ar galfaria na Iesu Grist ei hun. Amen. Wel, croeso cynnes I bawb i'n hoedfa foreol, gan gynnwys y sawl sy'n ymuno ni ar y we. A warm welcome to everyone to our morning service, including those joining us on the internet. A diolchwn i'n gweinidog am ei arweiniad ac I Paul am ei gyfraniad wrth yr organ. Thank you very much, Paul. Prynhawn ma bydd oedfa'r plygen I Gapeli Gymraeg Llundain yn y borough am 4 o'clock. This afternoon, our Welsh Chapel's joint Plygain candlelit service will be in Capel y Borough at 4 o'clock. A ni fydd oedfa chwirol ma heno. Y disydd nesaf bydd Rob wrth y lliw yn ein hoedfawon, a bydd oedfa'r hwyr yn oedfa gymyn. Rob will be in the pulpit next Sunday, and there'll be communion in the evening service. Mewn pythefnos, ein gweinidog gwadd yn ein hoedfawon fydd y parchedig David Jones Llanelli. Dydd Mercher bydd oedfa canol wythnos, canol dydd, gyda the a chyfle am sgwrs I ddilyn. After the midweek service on January the 21st at 1:05, there'll be an organ recital with Thomas Allery, the Director of Music in Temple Church, performing. Bydd cyfarfod cyntaf Clwb Nawn Sadwrn ar Chwefror y 7th, February the 7th, gyda John Jones y Borough yn adrodd hanes stori cyhoeddi yn y Gymraeg yn Llundain, the story of Welsh publishing in London. Cofiwch y lawr yr neuadd I cael te a chyfle I gymdeithasu ar ôl yr oedfa. Do come downstairs for tea and a chance to socialise after the service. Ac yn nawr fydd yna amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr.
rhoddion addagwn i ti ar glwyddiwr, a diolch am dderbyn angosonodd y stwr, yn llawen a gnaw a'n hadyn heb anghyd, i mwynau'n tastiolaeth i ti yn y byd. Well, firstly, as I mentioned in the prayer, very sad news at the beginning of the year like this with the death of Gwen Rhys Enfield. Fel sonia sy'r raddfwynaf a'r anwylaf o blantynion yn doedd. A bydd ei lle yn wag ma'na. I can see her now through the eye of faith there. And she was, as I say, only here a matter of 2 months ago in the service. But this past few weeks, deterioration was great. But we remember her with great fondness. Yn ywedig chi, bobl King's Cross, under fe, hynod ffyddlon i'r achos yno. So when we have the arrangements, of course, for the funeral, we will let everyone know about that. Ond meddwl am Bethan a Gareth a Janet a'r teulu oll yn ei galar. Coffa da amdani, a diolch i Dduw am y gras am lygwyd yn ei byw hi. Ynde fe. Felly, fe ganwn ni gyda'n gilydd 604. Mae eglwys Dduw fel dinas wych yn deg i edrych arni. A'i sail sydd berl o didog werth, a'i mir o brydferth faini. 604. Gwnaeth Iesu hyn y cyntaf o'i arwyddion yng Ngana Galilea. Ymlygodd felly ei ogoniant a chredodd ei ddisgyblion ynddo. Jesus did this, the first
of his signs in Cana of Galilee and revealed his glory, and his disciples believed in him. Nawr, mae yna adegau mewn bywyd pan fo'r gwyn yn pallu, ydos. A ffynon yn redeg yn sych ac yn hesp, am maen nhw'n dweud. There are times in life when the wine runs out. Not just literally, you might well have proved that as well, but not literally, but I'm talking symbolically, when energy is low, when hope seems to be thin on the ground, when joy feels very far away, perhaps, and we find ourselves trying to keep up appearances. What was that with Hyacinth Bouquet? Keeping up appearances, and we try to keep up appearances when all, perhaps inwardly, has gone. And many people can arrive at chapel on a Sunday morning precisely in that position, smiling politely, functioning completely, but inwardly aware that something very vital has ebbed away. A batteries yn redeg yn isiel, ynddo fe? A gwyn wedi pallu. And it's into a moment like that, the ordinary, awkward, and very, very human moment that the Gospel of John places this first sign, as he calls the miracles, this first sign of Jesus. Nid mewn synagogue, nid ar ryw fynydd uchel, not in a moment of moral heroism or spiritual triumph, but in a simple wedding, reception, where the catering had gone amiss. The supplies have failed. And that alone should make us pause and think, because if ever there was a chance for Jesus to make an impressive debut on the stage of his ministry, lightning descending from heaven, demons being cast out as he did in other places, a public sermon to the crowds, this was it, the first of his signs, y cyntaf o'i arwyddion. Ond beth nath e? Yn y cyffredin, in the ordinary, yn y cyffredin bob dydd. Mae Ioan yn dweud wrthon ni, Jesus revealed his glory really by rescuing a little local family from quiet humiliation. Something very ordinary. Turning water into wine. Ac nid unrhyw wyn wrth gwrs, ond y gwyn gorau posib. Gogoniant wedi cuddio o fewn y cyffredin. Dyna'r pwynt cyntaf sydd â fi rannu chi bore yma. Glory hidden within the ordinary. My first heading for you this morning. John, as mentioned earlier, he refers to Jesus' miracles as signs, arwyddion. And that's very important, I think, because when you think a sign, think of a signpost. It's never the actual destination, is it? It points beyond itself to the desired destination. London to Cardiff, 153 miles, dwi'n credu, os dwi'n cofio'n iawn. Yeah? The sign, the post, it isn't the actual destination, it points you toward the destination. The miracle is important, yes, of course it is. Not simply because water becomes wine, but because it reveals something very essential about who Jesus is and the God that we worship this morning. A beth sy'n cael ei ymlygu yma yw'r ffaith, ys dim cywilydd ar Dduw ymwneud y pethau bach dibwys bywyd beunyddiol. God isn't embarrassed by ordinary daily life, the seemingly mundane and unimportant things which we experience every day. The Son of God himself invited to a wedding,
And he stays long enough for the wine to run out. And, of course, he notices the problem before anyone asks him about it. And this is the Christ who's part and parcel of our lives, our everyday lives. Not the idealized and polished version of life which we all like to give at times, but the messy, unpredictable one, which we all experience, of course. A mae hynny'n golygu llawer yn y byd I ni'n byw ynddo ar hyn o bryd, yn dywe? We live in a world and a culture that tries to tailor and tidy up everything, don't they? Social media will filter or try to filter out the dull things in your lives, the broken, the embarrassing things that you don't want to put on Facebook. But the gospel does the very opposite. It tells us that God's glory is revealed not by escaping human life, but entering into it fully, with all its ups and downs and highs and lows. Sonias yr wythnos ddiwetha, ynddo fe, os ych chi yn aros ar I ddiw ymyrryd yn eich bywyd ar ôl I chi sorto pethau mas a'ch hunan, byddwch chi'n aros yn hir. Mae rhaid I chi. The whole point is that the glory of Christ shows up when the wine is gone, pan fo'r gwyn yn pallu. Ac yn ar ôl nodi bod gogoniant wedi cuddio o fewn y cyffredin, dwi am awgrymu wrthoch chi hefyd bod sioc I gael wrth ystyried maint gras diw tuag atom ni. The shock in considering the total excess, if you wish, excess of God's grace towards us in Christ. That's my second point for you. Gras a chariad megis diliw. 6 stone jars, each holding 20 or 30 gallons. Now, I can tell you that's an absurd amount of wine. Absurd. I like a glass of wine, but that is an absurd amount. Do you know, Jesus doesn't simply solve the problem, he overwhelms the problem. The grace of God isn't calculated to the minimum necessity. It's not the minimum necessity, it's extravagant. It's excessive, it's more than all sufficient. Ac yn fwy na hynny, mae'r gwyn gorau yn dod ar y diwedd. The fact that the best wine comes last, now that reverses all human expectation, doesn't it? Because we like to give an impression at the beginning, we'll give our good stuff to begin with. God keeps the last for the end. A chi mae dyna chi air o obaith I unrhyw un sy'n ofni bod I dyddiau gorau nhw wedi bod, neu wedi mynd heibio. Never fear that your best days are behind you. Now, they may be physically. You might not be physically as fit as you were 20, 30, 40, 50 years ago. But I'm talking here spiritually, emotionally, creatively within your faith in Christ, as we experienced with Gwen. The final chapter isn't decline, but fulfillment. Na'r peth. Dyw hynny ddim yn golygu bod bywyd yn dod yn haws, cofiwch, ac yn fwy esmwth. Na, dyw e ddim. It doesn't mean that life becomes any easier, but it does mean that it becomes deeper, richer, more fulfilling. Dwi'n hoff iawn o eiriau George Matheson yn dyfennu emyn cyfarwydd o love that will not let me go. And I felt that with Gwen only Friday morning.
O love that will not let me go, I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe, that in thine ocean depths its flow may richer, fuller be. Ac yn olaf wedi ystyried gogoniant o fewn y cyffredin, a sioc o weld maint a gras diw. Beth am yr arwydd sy'n dal i siarad wrthon ni heddiw yn 2026? What does Cana Galilee say to us personally and to the church today in 2026? The sign that still speaks to us. That's my third and final point for you this morning. You know, it says that Christ cares about your joy as well. Not a shallow, worldly happiness, but deep, shared, embodied joy in Christ. It says that faith isn't an escape from the world's stresses and strain, but a constant presence within it. Mae'n dweud wrthon ni nad yw cariad Crist yn Iesu beth yn angofio amdano ni, ond mae'n cofleidio ni mewn gwendid ac mewn hiraeth ac mewn galar. And it says that the glory of God is revealed most clearly when love gently meets need. The water jars are still standing in our world today. Institutions, traditions, routines, lives which feel empty. And Christ says, fill them, llanwch y llestri. Felly beth gallwn ni gasglu o hyn oll? At Cana Galilee, as I say, Jesus didn't preach a big sermon. He doesn't issue one of his great commands. He gives a gift, a simple yet very necessary gift to us all. And that gift, it points forward like a signpost, like that signpost I mentioned, pointing forward to another meal, another cup, another moment. Well, wine again speaks of glory and sacrifice and love poured out to each and every one of us. The sign, yr arwydd, the sign at Cana Galilee whispers what the cross of Calvary shouts out to everyone. That God hasn't abandoned us. No, far from it. God hasn't abandoned us, and the jars, however ordinary, however empty, are not beyond his glory. O nerth i nerth yr awn mewn newydd hwyl, meddai Emrys yn un o'i ymynau hyfryd, nes dod ynghyd at fwrdd y nefol wyl. O ddedwydd saint, ymlonwch yn gytun, os da yw hyn, beth fydd y nef ei hun? A hynny gogoniant yw enw. Amen. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd 614, 614. Dy law o ddiw fi'n tywys dy braidd o oes i oes a'r hanes sydd yn eglur i bawb mewn cred a moes. A'n tadau a fi'n dystio yn eithnodded yn ei dydd gan arddel byth un arglwydd, un eglwys ac un ffydd. 614.
Awn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Ac yna denw arglwydd yn ogoneddus fydd, ar gan am byth, un arglwydd, un eglwys ac un ffydd. Gollwng ni yn awr o dadnefol o dan dyfendydd gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda ni a phawb sydd yn annwyl gennym ac yn absennol o ddiwrthym ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.